ngoba naye usiya kuthe sekumele uphume ephaketheni lakho 2k, kuthe sekufanele uphume ephaketheni lakho udrink, wabona ukuthi kufanele akhiphe 2k. Kungani uma udrink kufanele uphume kumina kufanele kube imali, kufanele kudepend ukuthi kushawe emalini, kodwa uma uphuma ephaketheni lakhe uyakwazi ukukala ukuthi 2000 okufanele uye kumuntu. Kodwa-ke wanganaka-ke yena ukuthi unginikeza i-clue mina. Ngase-ke mina-ke ngayigoqa-ke ngendlela yami, ngaze ngatshela uMax ngathi mina hayi phela-ke makuwukuthi udrink u-2000 kulungile, ayikho inkinga, ngoba vele ukhona lo ogcine ungabuyanga, sesingawenza udrink sithi hayi udrink wakhe-ke lo, ngoba vele ikhona leya eyaphuma vele esangakuyena ebekufanele sithi masigoqa lenkulumo le kuze ngabe umuntu omumbi. Ubuye-ke lo wathi isamba lesiya sa-2k sibuye emese-ke sikhuluma ngo-drink, ngoba mina anginankinga no-drink, kodwa kufanele uvele ubala nawo lowo drink loyo ukuze abantu bangabi nalento yokuthi uThamara wadla imali akazange azakhiphe ngisho udrink. U-right udrink, kodwa ngibona ngazi ukuthi usuvele usungakuyena ngoba khona lo wa-2000 loya okhona vele kuyena, uvele ungakuyena lo wa-2000 loyana, uyabona? Ungakuyena vele, lokho kufanele sikubeke obala ukuthi ungakuyena, and after ehambile ayikho i-feedback engayithola ukuthi sihambile saxoxa safika la, ngoba bengithi lo 2000 uyolanda enye imali, nansi le mali obuye ulanda. Akubange kusabuya konke lokho kumina. Waphinda wenza ulive wathi 2000 bekuwa petrol. Mina ngo-Ayanda bengazi ukuthi 2000 wendawo yokulala. Angisana nkinga nokuthi ubuyeke, sengenzela ukusho ukuthi ngoba uthe yena mayikhipha ulokhuzana, uthe yena mayikhipha 2000, uthe yena mayikhipha udrink wakhipha 2000, okusho ukuthi 2000 imali e-right for udrink, okusho ukuthi angisamkoleti at all ngoba ukhona vele lo 2000 ongakuyena vele ukhona ungakuyena namanje uhleli vele. So mina akukho la engirong khona, ngoba udrink kuthema kufanele uphume ephaketheni lakhe, wabona ukuthi okay ubhuti omdala uMax ufanele u-2000, okusho ukuthi nami ephaketheni lami kufanele kuphume u-2000 uhambe uye kusiya okadrink. Sengizosho ukuthi ungakuyena vele kuyimanje sikhuluma vele ukuyena u-2000 loyo, okuchaza ukuthi angisakweleti muntu. Angazi noma iqiniso noma amanga yini ukuthi wanikeza uMax u-2000, angazi noma iqiniso noma amanga, kodwa-ke ake sithi mhlampe wamnikeza-ke ubhuti omdala uMax u-2000, nami sengiyawudedela-ke lo 2000 namhlanje, ngithi kusiya udrink wakhe, ungakuyena vele ungakuye sikhuluma nje. So sengizochaza lokhu ukuthi hayi ngiyawudedela lo wa-2000 loya, awungabusabuya usuwudrink kasiya ngoba vele ukuyena, awungabusabuya ukuye vele ukuyena, ungasesayidini lakhe, awunankinga. Kodwa akekho umuntu obefisa ukuthi kube nezinto ezikhulunywa, and kubantu mina abangisekile, baningi abantu abangisekile, baningi abantu abenze ama-video, kodwa akekho noyedwa oke wajikela ku-inbox wami wathi yena udinga imali. Akekho
Nginankinga no-drink, kodwa ngibona ngamavidiyo. Hawu, ngayibuza yini manje amavidiyo ngoba phela sikhulumile noSiya ukuthi ngisekhaya ngizobuya ngize ngapha eGoli. Yini sengazi ukuthi manje kuyaliwa, nami ngize ngigcine ngihluthukelwa inhliziyo, ngigcine ngiphosta ama-voice note ebengenasidingo. Kodwa manje ngoba bona babone kuyindlela e-right yokwenza izinto, nami ngomuntu eyami inhliziyo iyakhona ukudinwa njengoba nabo bekwazi ukuthi badinwe baze benze izinto ngendlela mhlampe engahlelekanga, nami ngumuntu. Ingakho kugcine kwenzeka lento le eyenzakalile. Alikho elinye igama lomuntu elilana ngoba bengithembisile ukuthi akekho futhi umuntu engimisele ngokuthi angene la. Noma ngabe yengimaziyo obengisapotha, noma ngabe nina benimazi obengisapotha, kodwa ngifuna ukuqinisekisa ukuthi akekho umuntu oke wangijikela ngemuva wazongifuna imali. Akekho. Even uButi Max akaze azangifuna imali. Sakhuluma naye ngoba ngizwa ulimi laSiya ukuthi angi-understand ukuthi ulimi laSiya luyaphi imali uya ekutheni efana ngibalele ukuthi kunabantu abawu-3 ekufanele ngibanikeze imali. Kodwa-ke indaba injalo guys. Yebo, ngiyaxolisa guys. So indaba injalo guys. Engifuna ukuqinisekisa njengamanje ukuthi uSiya wangitshela ukuthi unikezile uButi Max u2K. Nami sengizosho la public ukuthi u2000 lo ngakuSiya ngiyamupha udrink wakhe. Ngizosho lokho ukuthi ngicabanga ukuthi ivaliwe. Yeah, ivaliwe nje minjalo bafethu. Bengizosho lokho nje kuphela bese ngizobonga-ke futhi kubona bonke abantu abangisupportile, bangipha imali, babona ukuthi mhlawumbe okay makwenziwa lokhu nathi asenzeni. Ngothando-ke lokuthi mhlawumbe igama vele lalithe imali ihlanganisela uThamara, so mhlawumbe nowayengenakho wakhipha omncane owayenakho wakhipha lokho owayenamandla okukhipha. So sengizoyivala nje, ngifuna ukuzosho ukuthi uSiya unikeza uButi Max u2K, nami ngizomnika uSiya u2K lo ongakuyena vele. Yebo, injalo nje. Udrink vele ungakuyena. Angiboni mhlawumbe ukuthi khona okunye engisakukweleta komunye umuntu noma mhlawumbe kufanele ngikwenze ngoba vele ngibone ngayo ukuthi makukhulunywa ngo-drink kukhulunywa ngo2K. Nami sengiyamnika-ke lo 2K lo ongakuyena. Nisaleni kahle.